Talaga ka nakatawag ka. Siyalupahan ko to. Namin ko. Yan, nasawa ko lang may tawa ko. Kung saan makuha. Bigla na dyan lang ni Ma. Takit na isap lang na yung Kevin. Sabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi naisap kita niyo waktu-waktu na ito ini kamanin balik-balikan sing kami waktu sa halka-halka na waktu amuin mahinang para sa babansin madawhat na to in nikmat sin Allah Ta'ala hindi halaman sing gumini mga nato sampay pa adlaw kana sa Allah Ta'ala waktu ini ring gurumulya min tagsuko sin pagpatumtum waktu ini rinak magpalugay itukbal ko na siya kat utaning patan wairun arwain dekan Sheikh Mahir Bustaham wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kakasi langgong karabat sing kami hatiranan alapay na pa amuin live biyaun hani Daul Islam TV Islam Sambuanga. Allah subhanahu wa ta'ala maniuti waktu kumuha kita niyong pangadjian ding ha Quran iban sunnah sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paggabiya mga magsusuk-suok na yari na kita niyo biya umpit siya kawan tagwalo na sin March. Sabab yadto pila adlaw ra human na masuk na in paghaylaya sing kita niyo. Adalang bihad to in sabutong ko ini adakala na sabot na sing kaguruhan sampai sa bihad to na mahinang nakuman siya review insyaallah subhanahu wa ta'ala. Muna in sabuton ko hadis din kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Inagi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr. Nambuk niya zakatul fitr sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تعد بها قبل خروج الناس إلى الصلاة. In hadis yaon mga palanggungan na agama Islam in makawa na to pangadjian tungod pahukuman sin zakat pitla. Siyabot din doon farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in agihi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma piardu long niya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zakat pitla in hambuk in sadaqatul pit in sadaka pitla in kugdanan nasabbutin tupungan saan min tamr aw saan min syair aten na syair iban sin hulma in nasabbut. Pagubos siyabot niya in kugdanan sibu da ipon atau mahardika usog na ka atau babae bata-bata na ka atau taumaas minal muslimin bangman in siya muslim. Sabab yadto siya wajiban in tiap-tiap muslim tumukbal sin zakat pitla. Bang doon ha nasabbot hadis yaon sabab siyabot niya faradah. Hatian niya pardu wajib at tiap-tiap muslim in magtukbal sin zakat pitla. In tupungan nasabot saan
Insaan arba'atu amdad. Atin niya amin 25 ni kumkumun mo biyan na upat bihadto. Hindi kato natupong sin mga kamagulangan na muha pag-agama inagi nila 2 kilo ibantunga. Dain pa ha nakauna sampay pamasay ni masi-masi intupungan niya to wala siya napinda 2 kilo ibantunga. Misan namin kain na sa jayaon giwa day sabsin namin darul ifka intungod pagtukbal sin zakat fitla 2 kilo ibantunga. So dain pa ha waktu before pahipatan Abdul Ghani Yusuf sampai kan Patan Abdul Ghani Yusuf sampai pabiyaon masi-masi intupungan niya 2 kilo ibantunga in pagtukbal sin zakat fitla. Hadisi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an nasabot niya Abu Sa'id al-Khudri inagi niya hawaktu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaunan namulong ni magpagwa kami ding zakat fitla saan min ta'am. Sabab yadto biyayta sin mga kaulamaan sin kita niyo minsan wala nasabutin bukas asabab sin nasabot saan min ta'am din ha mga pagkaon sin kauman na hindi ka to tanyo in pagkaon na to kaunon din ha bukas asabab yadto in pagtukbal na to saan min ta'am at yan na saan bang di ka to nakaw na yung pagtaggantang ha katuan gantang in pagtagkato so hasabab yadto ang kagantang, inang kagantang niya to natimbang nila, convert nila pa 2 kilo ibantunga. Kabihad to mga palanggungan na agama Islam. Atin niya ingkugdanan katan Muslim. In kaya wajiban magtukbal zakat fitla katan Muslim, in tupungan niya 2 kilo ibantunga, dain habukas. So, issue in long tatukbalan. In mga ulama sing kita niyo especially no pat madhab Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal nagtungkakali sila hatungod bang hisyu naman in mapatutukbalan sin zakat fitla. In jumhur din kanila in majority nila biya na longtakan Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam longtabihan Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i amur intuk balansin zakat fitla amuna in 8 sinip. Sabab kiyawa nila in kalima zakatul fitr. Wala sila kimawa ha sadaqatul fitr. Adapun bang natuo ka mo ni sabin hadis riwayat din kan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma inagi niya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sa'imi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Wa man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. So dain dun haon mga hadis yaon Imam Malik ibn Anas Imam sin Darul Hijrah siabot niya in dihilan dalong niya tukbalan da sin zakat fitla amurain mga miskin. So hasabab yadto nagtungkakali sila naon khilap nila mga sila kimauha kalima zakat na inbiyay talam sing Quran 8 sinipin tukbalan. Adapun hindi hadis amo indirect sa manunjo kipa zakat fitla in nasabot tu'matan lil masakin. In zakat fitla yan pagkaon sin mga miskin. Asabab yadto Imam Malik ibn Anas in kaniya in tukbalan amurain miskin ibansin mga pukara. So amuyad to mga palanggungan na agama Islam nasabot daha 2 hadis farada at yan nawajib dah tiap-tiap Muslim. At tiap-tiap Muslim wajib in tumukbal sin zakat fitla. In tupungan niya 2 kilo ibantunga bren habukas pagkaunsin kita pagubusin tukbalan amuin mga miskin iban pukara. In parkaradyan ini mga tao din pangasubo kung unulong niya mawajib na to hitukbalin zakat fitla. In jumhurul ulama hi Imam Shafi'i, hi Imam Malik, hi Imam Ahmad ibn Hanbal,
ing kanila paglugom sadya sin mata suka hinapusan sin bulan Ramadan ing konsum haylaya ditun mawajib in pagtukbal sin zakat fitla. Khilafan li Imam Abu Hanifa. Malingkan hi Imam Abu Hanifa ing kaniya subay na adlaw sin haylaya hadi pa makapagsambayang sin sambayang haylaya. Amuyad to bangko no mawajib in pagtukbal sin zakat fitla. Aun mga subo, manjari bahalong niya i-advance before sin kawajib niya hiduhal ko na in zakat fitla ko. Mang natu ka magbalik kamin hadis ke riwayat Imam Bukhari dingkan Nafi' in agi ni Nafi' in kaaunan ni Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, magtukbal siya sin zakat fitla niya 2 adlaw atau hangka adlaw rakuman in haylaya. In hukuman niya tulong si mga ulamain siya yadto ziyari na kau tumukbal sin zakat fitla mo 2 days atau 1 day before sin haylaya. Amuyad to mga palangguang na agama Islam in aturan in amin mga magkasabot tungod maong pazakat fitla. Naon mga taulong niya magtukbal sila sin zakat fitla mga panagnan pa sin Ramadan. In kaybanan hang tunga pa sin bulan Ramadan timutukbal na sila zakat fitla. Naimbunal niya aun mga magpagwa sumagawa wayron basis niya. Amura kumaning kanila nalong niya dakala dumatong in kawajib niya wayron man di kita makatukbal. Napag-aon na natumukbal na. Yuyan niya to minsan pabihad to niya to rin hapikilan wayron basis kabakan tud. Asal da bang ka imabot siya kawajib wayron kaula yukallifallahu nafsan illa usaha. Wala da kaw liyugusin Allah Ta'ala ha pakarajaan ha wayron kaw. Subay na kaw aon. Na kuno siya jiyari kamin 2 adlaw atau ang kaadlaw ra kumansin haylaya indeed to jiyari na siya tumukbal kaw sin zakat fitla. Nain pa nga subo biyarin na katuan na nga subo sila biyarin na long nin biya nakadil na kami sin panagnaan pa kuan. Panagnaan pa Ramadan na mas malingkatin niya to niyatan nyo na sadya sadakkan nyo. Tukbal na kamo balik sin zakat fitla nyo pagdatong sin kawajib niya atau kan 2 adlaw atau ang kaadlaw before sin haylaya. Atin niya 28 pa din na ikaw dumihil. Sabab 2 days before sin haylaya. In haylaya ini bang bukon kumugdan ha kauhaan tagsiyam hakatluan. Amuyat tuin biya mga paghaylaya sing kita niyo. Nah, sabab yadto mga palangguang na agama Islam malingkat din makadkita niyo ha aturan. Sabab in pag-agama in pag-ibadat, di kita ni manjari magparagbus sin ibadat hingga wayroon dalil din ha Quran iban ha sunnah. Amuyad to mga kakasina mo ha tiranan kalagihan sing kita niyo amuin long ta jagahan marayaw. Na di da mauno bang kamo nakadihil na sin nakauna mga last first week pa na bang manjari aon sa blabi-labihan niyo tukbal kamo balik asal day niyadto sadakkan niyo na sadya. Sa babaw din ng mga ulama, wala long niya nasa in pagtukbal niya sin zakat fitla. Sabab yadto, mas malingkatin siguro na mga palangguan ha agama Islam sin makatukbal kita niyo bangko no siya mawajib bangko no siya jiyari tumukbal sin zakat fitla. In pangasubunay sabsing kay ba naman jari halong niya biya sinun na. Sabab mga tao bang pakaradya, mataw ba yung kaingatan? Sabi ito mga suwo sila, bang manjari ka atau bukon. Jumhurul ulama, lamud, hi Imam Shafi'i, hi Imam Malik, hi Imam Ahmad ibn Hanbal. In sila, wala nila to jiyariin magtukbal sin halga sin pagkaon. Atau kan sin, wala nila jiyari. Ada hindi ini mataod kog namin mga tao mga kusuglong na madhab ko Shafi'i. Ang paindi ka to na mataod magtukbal sin zakat fitla nila bukon din na bukas. Bukon din na pagkaon. Din na alta. Sana nagmamadhab yan, madhab Shafi'i. Na hamadhab Imam Shafi'i wala nila jiyari.
in pagtukbal sin halga sin pagkaon. In nangjarihi kaniya amurahi Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa kiyawa ni hadis, bukun hadis na sabot na to kaina. Sababin hadis din kan Abdullah ibn Umar, hadis din kan Abdullah ibn Abbas, hadis din kan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in, wala nasabot tin halga sin pagkaon. Ingkatan nasabot pagkaon. Amuyad to mga kakasi. Nahasabab yad to, Imam Abu Hanifa wala siya nang gayunggong dito hadis ito, iulinan ni hadis, amun hadis do kaing manunjuki tungod sin hipagpasan niyang hamanga sila kamiskinan. Biyayta hadis aganuhum anis sual pihadal yawm. Hati niya, amin tao miskin, haadlaw haylaya, diin mo na siya papalawakon pa kulang kabus niya. Amuin at atin niya, di siya man jari magproblema adlaw haylaya. Nahasabab sin hadis yadto, kiyaputan ni Imam Abu Hanifa, hingka nila, jiyari nila halga sin pagkaon. Lagi lang ngayon pagkaon, bukon katan sibu. Upama niya inhulma, in tamar, na manjari pagdihil mo, manjari lang magtoy makaon, mayroon na pag-process. Ada punin mga tirigo, iwan sin mga bukas ini, kalagyan siya prosesun. Upama niya, subay mo siya tugnaon, nampa siya mahinang kaunon, nabang ka magtugna, magkalagyan ka mga gasol, magkalagyan ka kahoy, magkalagyan ka longtabihan bagid, magkalagyan ka tubig. So mataw rin kalagyan, magkalagyan pa ka lamay. Na Imam Abu Hanifa kiyawa niya in hadis agnuhum anis sual fi hadzal yawm. Amin mawayron na wain kulang kabusin mga miskin parayahon mo siya. Aten na hadi na siya mangabot padukaing amin bangunoin hajat niya amin kalakihan niya mo na yatiruhal. Kaya nadyari niya in pagtukbal sin halga sin pagkaon. Abab na aun waktu yan aun pabukas-bukas niya sa wayron ni paglamay niya. Na magkasusahan siya wayron ni panugna niya. Amuyad tuing kanila, lagi aun tindukanan nila hadis, amin puas din hadis na sabot direct manunjuki pa mga longtabihan hadis manunjuki pa zakat fitla. Sabab hadis siya to hangkan dain jumhurul ulama wala nila jarin halga, sababin na sabot saan min tam, saan min syair, saan min zabib, saan min akt, iwan sing kaiwanan, saan min taam. Wala na sabot in alta, dinar atau dirham, wala na sabot hadis. Namuyad to mga kakasi, mga langgong karabat sing kami hatiranan, amuyad to in mga aturan sin tungod pa zakat fitla. At yan niya in kiyawajiban in katan muslim, ikaruan niya in hitukbal mo 2 kilo tunga bukas, hikatu niya bangsaw pa makawaon mo, kawaon niyo biya pagwahi Imam Abu Hanifa, sungod pahalga sin pagkaon, na nakapagipta na kauna hipatan Abdul Ghani Yusuf, na kauna yato inagi niya, intiap-tiap siyulagan muslim, bang nila usalon in halga sim pagkaon, subay sila dumihil kay manpilak. Nahamasa ini, di nato mapasaw na iniptay patan Abdul Ghani Yusuf yato. Sabab hamasa nila yato, in halga sin bukas, kauhan pilak ang kakilo. Nah, kauhan pila kang kakilo, hati nain 2 kilo kapatan, into nga kilo hangpu, na hangkan dayat to kay man pilak, in 2 kilo bantunga. Amuyad to mga katawte manghuran na mga agama Islam, hati niya, pasaw na inipta, ito sa may tayo ni nasabot nang mataog pa sampay pabihaw na magdihil, kay man pilak, jakat pitla nila kuno. Nain kay man ang kawan pilak pa. Nasababi ni mga kakasi, wala na to imamo. Sabab in karya sa linya, halga sim pagkaon. Na 2 kilo tunga in pagkaon. Wala na pindain tupungan, 2 kilo iban tunga. Saan mintaan, wala na pindain yan. Na kalagyan hindi ka to, 2 kilo iban tunga. Wala pa isab na pindayad to, sampay pabihaon. Tanda na kahapon na yung piyagawa, na 2 kilo iban tunga. Sin Darul Ifta Barn, lang tawala dato na pinda masira 2 kilo iban tunga. Na inhalgasin bukas biya, mayroon na kauhan pilak. Muna niya, unisab nag-promise halga kauhan pilak, sana mayroon pa jimadya to. Inhalgasin bukas sa masa ini,
aon mga kaanuman pilak. Nabang so pa main bukas pagkauno mo halga kaanuman pilak, naingguan niya inang kakilo, kaanuman in 2 kilo hanggatos kauhaan, into nga kilo katluan pilak, hati niya hanggatos kay man na. Nalipat na nagtuiniptay pa ito Abdul Ghani Yusuf. Sa babin halga isabsin bukas, nalipat nagtuday na kawanay ng kaanuman. Nabihad to mga palanggungan na muha agama Islam. Kung mo hiduhal, balikan ko, pag inumawajib siya, hinapusan sin bulan Ramadan. Pag lugom si mata suga, hinapusan sin bulan Ramadan, wajib na magtukbal sin zakat fitla. Na kung siya jarihon, manjari mo i-advance, 2 days atau 1 day. Kalagihan. Subay manjari na ko magtukbal sin zakat fitla. Biarin ba isablong ito, manjari ba tukbalan zakat fitla in bata-bata halom tiyan? In jumhurul ulama, hi Imam Malik, hi Imam Abu Hanifa, hi Imam Syafi'i, wala nila na piya wajib ha bata-bata tukbalan sin zakat fitla in si halom tiyan. Sabab in hadis na sabut as-sagir wal kabir. Bata-bata guwanin na sabut tiwan sin taumaas. Adapun Imam Ahmad ibn Hanbal, in kaniya patukbalan zakat fitla in bata-bata halom tiyan. Provided in mahalga, imabot in pangumulan sin bata-bata halom tiyan hanggatos kauhaan adlaw. Aten na 4 bulan palumawi, ampas siya manjari tukbalan zakat fitla sabab hapangatod Imam Ahmad ibn Hanbal in yadto bata-bata na siya halom tiyan. Nahangkan na naunin khilaf nila, naunin pagtungkakali nila, sabab hakali hadis as-sagir wal kabir. Na bata-bata hagwa na iban sin taumaas. Na ikanimam Ahmad ibn Hanbal, nabilang na siya bata-bata tao na, una form na siya complete na tao, bang siya imabot na hanggatos kauhaan adlaw. Sabab dito in Hanabila, patukbalan siya zakat fitla. Amo yan to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atin niya kitaan nyo bang biya mga long tamabaya tod kamo magtukbal damasi sin halga sin pagkaon, nakitaan nyo bang halga pila bukas pagbihon niyo. Pang halga kay man pilak, katin niya hanggatos kawan tag 5, katuan, depende ha pagkaon niyo. Basta intupungan 2 kilo tunga. Amo yan timpyag maupakatan. Nayari hika tuan Jakaria Muhammad dahil sin time nila to, amo na timpyag hambukan 2 kilo tunga. Wayro nito nagtungkakali mga kaulamaan sampay hatin niya bang time na to naghambuk yung pagtagya to ijma nila. In saan mintaam, hatin na rika to, natupong nila insaan na insyayan 2 kilo tunga. Insaan ini ba ini ba upat kabiha ini? 1, 2, 4. Aten na upat ka kumkum. Kumkum siya niya katambi ni akup. Akup. Upat ka akup. Upat ka akup siya. Amo yan to yung pagtagon saan. Na natimbang nila, yan mo natulong niya 2 kilo tunga bukas. Dahil ha pagkaon nyo. Bukun sab ko mamiyamin mga maluhay yung bukas. Kasi pagkaon nyo duga yung mahalaga. Nabukong bihad to. Na yung maunit na hindi katon, bangin pagkaon nila min basmati. Daran. Nalay pa na lang tabukon, dabay niya, umbia occasion na mga basmati. Na mahal-halgay ng kakilo. Labi 2 gatos. Ng kakilo sim basmati yaw. Amin mahilig magkaumbiriani na mahal kain bukas na. Tapos sana naman ito kita pa amin kabiyak sa pagkaunta. Na bang pilain halga bang kaanuman natin ang gatos kaiman. Bang halga kaiman bukas yung pagbihon mo. Ang gatos kawan tag 5. So bihad to mga palangguhan na agama Islam. Ang kanda mas safe san. Ang kanda sa baha in jumhuriyat to. Wala nila jari. Imam Syafi'i wala niya jari in halga sim pagkaon. Wala jari Imam Ahmad ibn Hanbal, wala jari Imam Malik. Sabab wala lang yan nasabot. Hadis manunjuki pa zakat pitlain halga. Amura kumani mga buwan ni pakita na in hadis amunain agnuhu manis sual pihadal yawm. Ay ayaw niyo pasusa parayahan niyo in miskin. Hawak to haylay. Hatin na ayaw mo na papaglawag ako lang kabus niya. Nabang dihilam mo siya lang ni halga sinsin sa upama na katan kabayan niya mabini. Amuyad tuin kanila madhab nila. Wallahu alam. In tungod sinyad to nasabot ta na
nabiyari na lang ito, pagdatong sinamuin ka wajib, bubusyad to, wayron pangabot na mo. Wayron tuod. Adi damaw no. Kuno na kao, minsan pa mapuwas na yung bulan Ramadan, mapuwas na yung haylaya. Kuno, aon labihan, day na pagkaon mo ang karum ka adlaw, ubos imabot siya tupungan sin 2 kiliban tunga, nasubay mo siya hitukbal, sabab masira siya utang mo, hingga yaong pa kayo may kabuhiin sa katpitla. Amiyad to mga kakasi, palanggungan na agama Islam. Naon ni sabihan kay bananlong niya na kuan na mo ini, 31 pa ba, ini ato pitsa pahambuk, magtabok kami sing gadji. Manjari ba kay mangutang? Na inyang masala bago sa taong piagbibidan si mga ulama kay wanandi na. Sabab na way makasiguro sing kabuhi, bangko makabayad. At way resab kasiguruhan mga April 1 na tukagadihan na kaway. Way makaiway ron talos. Bihad to mga palanguan na kamay Islam takaram mo na sadya kuno na kaon. Na aon ni sabihan miskin, wayron siya pangabot. Sa aon nagtukbal kanya bukas zakat day sa pitla. Uno yat tumanjari ni pamitla at wari. Nabangyat ton na kay mo, inyat to milik mo na, hatin na kay mo na yung tagdapo. Nabang 5 na siya. So pamadua ka magtiyaon, in pitla niyo 5 kilo. Aon nagpitla kanyang 4 kilo. Na di niyo na siya mausin 5 kilo to kaunang kaadlaw. Namanjari mo na hitukbalin 5 kilo yat to, zakat pitla niyo 2 magtiyaon. Sababin yat to kanyo na. Minsan pa in biadihil kanyo sintao bilang zakat pitla nila, sa yat to na kanyo, salta labi-labihan na pagkaon yung kaadlaw, karumsin adlaw haylaya, na inyat to manjari niyo na hitukbal paduhay. Nagkalu-kalu sumawa, long tabi haman ni uti wakto, imbiyad to, aon makawa na to pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala at tungod sin zakat pitla yad to nabang man mura-murahan aon pa mga pangasubo sing kaibanan long niya disin magtukbal kanya ato mga issue tuod in kanda Imam Daud al-Zahiri in hadis long niya tiap-tiap Muslim. Atin na minsan pa kung magtiyaon, bang aon da alta, gausin babae, aon da gaus mo, aon da gaus niya, labi-labi na alta niya, subay siya tumukbal sin zakat niya. Adapon, ng kaibanan na bang hisuin head of the family, amuyat tuin tumukbal sin zakat pitla, sin halawm sin pamaybay niya. Atin na minsan siya, sabab siya rin mag-usaha, siya magnanapaka, na siya na in tumukbal sin zakat pitla nila. Amuin katan halawman niya. So haun rin to wayron dasala niya mga maastay manghud sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala okay rayad to intungod pabihad to. Nalong niya man jari ni sabi miskin sa long bukun Muslim ba ni sabi bukun long mag-ibadat. Kaya minsan kamuri na mga subo na asal jawaban na mo na sadya. Sa baba supaya wayrong pagduwa-ruwa sing kamo. In labi marayaw lawag ko miskin naman mausal niya balhajat kitaon niyo na mag-ibadat na minsan pa'y sabihat tubukon in nasabot to matanlil masakin pagkaunsin mga miskin. Wayron na pakialam na dakalay sabihat to mahinang sabab hapag sadak ka mo pagtukpal mo sin zakat pitla mo par sababan hikahugot sin pangahakad niya paaka ma Islam bukon siya nagmamasyat siya na kauna bukon siya mag-ibadat dakala mahinang sabab inyad to makapag-ibadat siya sabab na makatumtum siya pa Allah Ta'ala at di siya pasaran sin Tuhan. Na kaibanan na mas malingkatin itukbal mo rin to bang hisuin barhajat day sa bangaong pagpian mo tao nagibadat tiwan sinwayro nagibadat na miskin sibu na dilo mo matwa tao amoy nagibadat patuhan bihad to mga palanggungan agama Islam. Naon yang kaibanan yato mga anak abroad long ni biarin bayad to manjari tukbalan na muna dito ato abiarin bahi para na mo namoy ni mga hal mga bagong pakaradyan sa naon na mga maghinangit to mga hula. So yan to bangyari sila rin di mataod na paggasal day sa magbi sila magkaundira na iparano na Jane sin marika nila na sila na yung magtukbasin sa katpitla nila di. Kaibanan nalong na misan dito. Sabab na yung pagtukbasin sa katpitla di hindi kalakayan na din ditukbalan ang kandat to amoy to mga aturan na parano na jamari pamaumaas niyo. Nabang so pa magduarwa ka mo at yan yung question dito pangandol niyo yung problema
Narira mo, no bang manin niya to na iniyat mo, nagparakaw pa maumaas mo, patay manghod mo pa, anak mo, para hajakat pitla nila rin di hula. Na, inyat to, bang nila ipasampay ban sindi, mapuas parkala ka, sabi niya to, naubos mo na tiukbar, intungod sin hak, para hitunayin zakat pitla. Balikan ko, in siya wajib hatiap-tiap Muslim in zakat pitla. Way hidayahan, way miskin, so way tumunay sin zakat pitla. Na ayaw ni siya tunayan matto pa mga dayahan. Sabi na sa butok matanlil masakin, pagkaunsin mga miskin. Natukbalan niyo pa mga pukara, pa mga miskin. Iban ni siyo na amuin, mga kaingatan niyo barhajat, sila na itukbalan niyo matto kanila insyaallah subhanahu wa ta'ala, way ron dato problema. Lagi in jumhur man jadi tukbalan in walusinip na lamod na in makakawa at yan nawa amili na alayha. Kung so pa nakauna ito yung pagtukbal na sin zakat pitla, dahon nila pa masjid. Imam pakil na in masib mag-distribute pa mga kamiskinan. Biat to in hal. Sin mga nakauna na ukirat to wayron da sala nila. Yung biyaw na bago na. Aw na mga ularab biyaw muassasa na. Jamiya na yung mga itukbal na matto si mga tao. Sila natin mag-distribute. Nabihad to mga palangguan na agama Islam, tahon pa tahon magpindahin hal sa in mahal ga in hukuman wala siya napinda. Dati na minsan pato isiyo, pangman kumugdan siya matto pa aturan namin hikaruhal siya at paaturan niya. Na mura-murahan, amunad to yung mga tumubtubin pangadjian sing kita niyo, long taadlaw ini, mahapon ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na sabab pabi mga panahon na mo at least 30 minutes na kawatain min zakat pitla misan mga ahon mari di abutan tiyo da kuman masaala hatungod yadto mura-murahan papagbarakaton kako iban kanyo inadlawan ini iban na hadum ayaw kita ni magbati lao sininapusan sinangpo kasubangan sinbulan ini sabab doon in kalagihan amal patauron na to patauron natin pangindoan na to pa Allah sabab din ng mga sarew-rew na amal amo na in pangindoa mo aduman sin Lailatul Qadar bi asin habiyay ta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in wakto na nga subina Aisha radhiyallahu anha in tungod sin bangunin sarew-rew na hinangon niya ni pangindoan niya hinduan siya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni amo yaonin patauron na to doa na to in kamatauran doa sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iban doa pangindoa na to in doa sin Nabi Allah Yunus sababin niya to doa tatay maun. Beita sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran salta beita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In doa sin Nabi Allah Yunus asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ato kan mataw pa mga dua biasin dua sin po Adam kan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iban sin mga ikaw dua surga. In surga bang kau nangayo ng indua kanya makatu iman in surga pasurun kau palauman niya. Damikya man kau nagpatilibon na narka nakatu na iman in narka papalayuon kau rin kanya di kau pasurun madto. Na sabi ito patauron niyo yung pangindoan niyo Allahumma inni as'alukal jannata wa uzubika minan nar. May timbiya mga kahupuan niya na bang kau di mayat magarap minsan sinuog minsan sama minsan uno yung pangindua way ron sa nakatiyang kau sin Allah subhanahu wa ta'ala o nuno hajat mo yung kalagihan yung pagdua o mga aturan niya biasin subay kau mamudji tagna mo sin alhamdulillah magsalawat kau pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inyang mga para sa baban hikatay masin dua mo. Lagi ibiyaw na adlaw Jumaat na patauron na to in salawat na to panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan salam kasila sa matun kanyo katan mga kakasi atiranan labi luwa na mga live ini. Salam doa da hindi kamo matun kanyo tay manghud niyo himahir gustahan mamaid sin lapal kasi iban na sa kanyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.